TV na pizaba nungtil ki pau miding tabiri bapumna makpo taram na okchari hojik pau sandong na pizari. Thangmai banda laiba Danamanjuri College of Commerce da Danamanjuri University Startup Incubation Center amangase Manipur ge Chief Minister N Biren na launch tokre. Ngasi launch tokiba aduda Manipur ge Education Minister Sri T.H. Basanta Singh, Additional Chief Secretary Planning Government of Manipur Sri V. Lamlunmang IAS, Danamanjuri University ki Vice Chancellor Professor N. Rajmohan Singh amade Higher and Technical Education ki Commissioner Sri M. Joy Singh IAS su sarugyakhi. Startup scheme asigi maru oiba pandam de haugalakliba naha singi ichang thokpa amade hai sing laba wakalon sing adubo punsinduna mapung phaba amade Manipur gi chawka thorang ama purakpa ngamnabani haire. Mahangna makha taraduna Manipur asi industries amadi entrepreneurs sing puthokpada North East states singi manungda high ranking state amani haike. Ngasi Congress Bawanda Pangtokpa Paumi Singa Unaba Abada MPCC gi President K. Mega Chandran Haikibada English Singani Kunmathoi Kunithoi gi Chahi Asi Development Nil Oiba Chahi Ama Oire Haiba Takle Maramdi Hairiba Chahi Asida Paikhat Kadaba PWD gi Work Sing Kakatke MPCC gi President K. Mega Chandran Fongdokibada English Singani Kunmathoi gi Financial Year gi PWD gi Makada Paikhat Kiba Kendra Humfu gi Punna Thabak Lising Amachani Yankai Mangasi ruling party gi MLA Minister Singh Amade opposition gi MLA Minister Singh gi Kendra Singh da works program gi manung chana paikhatnaba haiduna recommendation tawduna administration department PWD na approve tawraga thabak paikhatpa haukrabani thabak sing asi plan and non plan haiba plan head ani manung chana paikhatle amade Tabak sing asigi damakta punna lupa crore lising humfu taruk chanipan humfu nipal makai kai thokrabani. Tabak sing asi haukraba matung pulap kaktat pasi na Manipur gi development da sokhan batan natana tabak sing adubo contractor lauruba contractor sing masaki paisa lak nifu rom puthokuna tabak suba haururaba contractor sing da awaba pibani haina fongdokhe. Mahangna makha taraduna Prajamyam gi lambi thong semna ba haiduna paikhaliba tabak sing kakpa asina opposition da leiriba MLA sing da su commitment ngakpa ngamdaba tahalle amade praja da su chauna minamle haina mahangna fongdokhe vote mamang da commitment mayam ama piraga vote loiraba matungda thabak sing adu kakthatpagi wahanthok karino haina su K Mega Chandana hangkhe mahangna haibada development project ki makhada PWD na English ani kunmathoi gi oina thabak amata laukhat khidrabanina kaithokiba budget mayam adu kadaida chatkre masigi matang da investigation ama tawduna white paper puthokna badabi tawki press meet aduda MPCC working president Victor Kaising amade manga wifi su sarugyakhe development program paikhatba adagi state amagi major department amane major department se generally hausa dagi assembly da budget puthoku matamda paisa chauna chaun kai asi press media si naw so su hena khangbiramani asauba department sina aikhoigi Manipur gi oiba pochidi lambi abadi thongsi sakropagi backbone hainari lambi thong fataba aikhoigi maroi hillo sing yan leiba adagi sing da su asang lambi leiba honorable chief minister na sungarang handa 100 days gi program paikhatpada topographically aikhoigi lambi thong paikhatpagi paisa sanction tawbasi atu tawra tawgi haini lambi se difficulty lei haise masadu adu mayam da convince tawbi dune aduna senapati gi kan jaga amada paikhapu matamda haibini dune singi de asuba mayam paikaliba poliba mayam singse masi aikoi sahi namagi major department PWD ni na budget se assembly da chauna PWD development tawna paikoi kanant yete maramdi labi thong sembar pahai stage da ID assembly da lebo opposition ursu bhajana bu tawbi da bhajana paikoi da urgadi MLA honorable MLA singa house da kana yete aduna assembly da budget ta pass tawki se masi munna angtang padra singa adagi expert singa assembly ki akhang lahi official sing adagi leiba government ki akhang lahi official mayam sing sinasu IS mayam amle iba mayam sinasu ngiram bane assembly da major department PWD ki budget ama pass tawki masi development packet ki sahi magi road and the bridges ki development program se packet ki program se yaubam se compulsory yaubada yaubi
पास आउट जी में याव अदुनती 2020-21 की मणिपुर की लेमजनिंगाई कोइरबा अदेगी ऑगस्ट हाउस सिदेसिदा पास तौखिबा प्रोग्राम सिंग बजेट बसामा मेजर वर्क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तमक्ता लंबी थोंग सेंगोनबो काइथोखिबसे पुल्लप लौना कथलग ngarang nahan pauche kharada Khwairambon bazar gi ima kaitel ahum gi mathakta sagaleba dukan chahum khara henba asigi mioi kharana paisa khomgatle haiba thengna badagi IMC gi caretaker mayor L location na paumi singa unabada mahak na hai pau asi mahak na thengna bada lupa lakh tara khomgatna ba hotnari haiba thengna kibani haidi masi kanagumba amata tawbigano amade Houzik Pabada Emphal Municipal Corporation gi Maikaidagi allotment gi notice thokibat laite loinana hariba thabagasida cheneramba apibasu amade lauriba miyoi su awaba nangani haina mahakna makha takhe ngasi ahing Emphal East District ki khwaidagi maru oiriba Kongba Power Substation dagi masak khangdaba miyoi kharana managing director gi ka yauna desktop laptop adi maru oiba pochai kaya photo ga manung na changaga printer ga kaino ga thang ga gi torame si thong si photo ga le me sona kan degi changa pa jani sona kan degi mingsen thuga ga si photo ga jari si photo ga jari photo ga torame manager gi ka gi desktop rang ra dagi desktop ama sulem do male sida desktop ama sulem do male du su rang ro male mathakta le sidi dum lei ba male manager ka gi desktop ngasidagi state government na employees singda tolop chang naina pidabagi mayokta secretariat ki employees singna thabak lepagi khongjang changsin khare employees singi tolop chang naina pidaba asina maram oiraga employees singna bank tagi laukiba loan tha khudingi tang amada thigadaba adu matam sana thiba ngamdabadagi penalty lakpa amadi employees singi imung manungna thengnariba awaba asi yenglaga matam chana tolop pidriba phawba thabak lepagi khongjang asi chathakigani hairi Manipur ki Chief Minister N. Birena Khaslen amadi government ki lamda kopsinduna laiba sing athayaba haiba Raibadula aina da bamonda lamda paugi marak thana ten ba break matang longminasi breaking matungda makata pau pizari National Investigation Agency INA na separatist leader ni haina charge tawriba Salai Group of Company ki hanagi chairman amade managing director Naringbam Samarjitpu investigation agency natraga police na fagi hairabadi numit humnigi mamangda Samarjit masada notice thagadabani haina court na order ama thokre District and Station Judge Emphal West na official oina thokiba order aduna haikibada Samarjitpu kanagonba investigation agency natragan
पुलिस महाकी मथक्ता हौजिक लैरिबा केस का मरी लेनना वाहंग पाहंग तौगे हाइरबदी समर्जित मसादा नुमित हुमनिगी ममांगदा थागदबनी हाइना ऑर्डर अदुना पल्ले ऑर्डर असी हंदक्ता समर्जित मसाना कोर्ट असिदा एंटीसिपेटरी बेल थारक्तुना महाकी अपील टू कंसीडर तौबिनबा हाइरकपदगी कोर्ट असिना हियरिंग चथदुना ऑर्डर असी थोकिबनी हाइरे मणिपुर की पुवारी लाइनिंग नाथ कल्चर अमदी मैहौरोल सागोनरिबा थांजिंग चिंगबु कुकी कांगलुप की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि हारिबा केस ओना अपानना मैतई सिंगदा अयत अपन अथिंग पिरक्पा असि यामना लाइबक थिबा अमनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग खुराइना थादोरक्पा चेरोल अमना हाइरे लोइनना थांजिंग चिंगबु मणिपुर लेंगाकना मैतई सिंगी ओइबा हेरिटेज साइट ओइना लाउथोकपियु अमदे सिंगी मरु ओइबा मफम सिंग असिबु रिजर्व फॉरेस्ट ओइनासु लाउथोकपिनबा कोऑर्डिनेटिंग खुराइना फोंदोरक्ले मणिपुर की मैहौरोन पुवारी का सागोनरिबा मफम असिदा खुंदामिनरिबा चिंगी कांगलुप खरना तोइना अयत अपन पीबा खुबम सिंग असिबु मुथनबा होनरकपगी खोंथांग कया ममांगदा लेख्रे हौजिकसु लेप्तना चथरक्ले असिगुबा खुबम सिंग असिगी अकोइबदा उमंग कोकथोक्तुना अनौबा खुन कया खुंदासले अमदे उमंग कोकथोक्तुना पोपी थाफम ओइना सिजिनरी अदुना असिगुंबा मफम सिंग असि ngak stenduna thamnabagi damak historical monument eki makhada heritage site oina lauthokpiyo amade khunda salakliba khun sing amade miyoi sing asi kadai dagino karamba matamdagi khunda kibano haibagi white paper ma lengakna pitokpiyo haina phongdorakle loinana masigi matangda kuki mp manipurna tumina laisinba yaroi amade case ona maram oiraga manipurda kanglup ki irang थोक्तबा सिनबगी दमक लोगी चैराक पिबियु हाइना कोऑर्डिनेटिंग खुराइना थादोरक चेरोल असिना हाइरे ट्राइबल स्टूडेंट्स अपेक्स बॉडी अमा ओइरिबा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर आत्सुमना गवर्नमेंट नंगरांग ट्राइबल कॉलोनी दा अनौबा क्वार्टर सानबा मफम अदुदा लेरिबा मियोइ सिंग अदु पुलिस ना तानखाइना होनबदा मियोइ मरी असोक अपन नंगहनखिबा पुलिस की का हेनबा थौंग अदु ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर आत्सुमना अकनबा मौंगदा कंडेम तौरखरे आत्सुम की मतुंगिना ट्राइबल कॉलोनी दा लेरिबा मियोइ सिंगना गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज सिंगी दमक्ता मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग साबगी प्लान असिगी मायोक्ता लेकिबा लेते अमदी प्लान असिबु तरामना ओई अदुमकपु स्टूडेंट बॉडी अमा ओइरिबा आत्सुमना ममांगैदगी हौना मरी लेनबा अथॉरिटीज सिंगदा कंस्ट्रक्शन असि हौद्रिंगैदा मफम अदुदा हानदगी क्वार्टर अलॉट तौदुना लेरिबा 187 एलओटी सिंगी अतई अतोपा लाइफम हाना सिंबिनबा हाइजदुना लाखिबनी हाइरे आत्सुमना इंग लिसिंग अनि कुनगी दिसंबर कुन मरीदा पोरमपाट की एसडीओ ना थारकपा इविक्शन की सो कॉस नोटिस अदुगी मतंगदा मफम अदुदा लैरिबा मियोइ सिंगना हाई कोर्ट पीआईएल अमा फाइल तौखे लोइनना इंग लिसिंग अनि कुन माथोय अक्टोबर की तांग कुन मापलदा थोगलखिबा कोर्ट की इंटरिम ऑर्डर अमकी मतुंग इन्ना मफम अदुदा लैरिबा मियोइ सिंगबु अतोपा मफम अमा लैनबा गवर्नमेंट पीड्रिबा फावबा मकोइबो इविक्शन तौदरबा खंगनबा लैख्रबनी हाइरे ngarang Imphal West की एसपी की लुचिंग मखादा न्यू कैथल मानबी पुलिस अमदी पाथोय पुलिस स्टेशन की टीम अमना ngarang नुंथिल पुंग अहुम मखाइरोम ताबक मतमदा कैथल मानबी पुलिस चेक पॉइंट की यामलबा इंडिया दा साबा फॉरेन लिकर केस चनी कुंट्रा मापल का कोनना मियोय अनि फारे हाइरे फारबा मियोय अनि अदुदी थोकचोम सुरचंद्र सिंह चही कुंट्रा मंगा अपोकपल लैखिद्रबा टीएच तोंबा सिंह अमदी थोकचोम शंकर सिंह चही कुनमाथोय अपोकपा गोपेश्वर सिंह कौवी फारबा मियोय अनिमक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा थौदाम लैरक ममांगदगिनी हाइरे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना दाना मंजूरी यूनिवर्सिटी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर टीवी के नुंगथल के पाव मीटिंग ताबिरिबा पुमनमक पो अमुक हन खरमसरी